Najveće mesto u Jadru i Rađevini je Loznica. Smeštena je u polju koje se proteglo severno od planine Gučevo uz Drinu. Na ravnoj urbanoj površini ističe se brežuljak nazvan Šanac ili grad, jer su na ovom platovu gdje je poslije sazidana crkva Srbi podigli odbrambeni pojas kad su 1804. zauzeli Tursku Palanku. Turci su poslije više puta napadali Loznicu, a 1810. sa velikom vojskom prešli Drinu i opkolili je. Šančevi iz prvog ustanka podsjećaju na stihove sudionika tih borbi Filipa Višnjića. Prve Turci Šance osvojiše i po šancu adet postaviše, pobede mu vrgoše barjake. Ali 1200 branilaca odolevalo je 12 dana dok nije stigao Karađorđe i uspeo da odbaci Turke preko Drine. Pred starom školskom zgradom na Šancu stoji bista vojvode Podrinjskog iz prvog ustanka Ante Bogićevića,